came from heaven and burned the 50. But John the Baptist will carry the same anointing of Elijah. But Ebra, hello, the commander is here. So the Bible said he was captured. And the only people ya capture capture. But because of say oye and because of say one can because of say one demonstrating, because of say one can I must say the Shebra day adum. But John the Baptist was carrying the spirit of Elijah. Kebetimia general, obetimia release, obetimia son, but one can he was captured and his head was off. And then the Utiemia, obetimin samba fio. Obetimin samba busuanim. Amen. A man go from obetimin samba, Nimyansa Ubejia to say, Medin samba. A matter of decision. A matter of determination. A matter of say we are resolute. We are tasso. Some me medicine sabede. Ababa. The nipa never can once or ye nipa be a domino. The word care simply means you are planned to fail in every circumstance. But he brought change once upon a time. Or the sister be a day eba. Why would if your casa meden sister babushani? Meden sister babushani. Ewo yesu dinimu. Ewo yesu dinimu. Amen. Amen. First Chronicle chapter 4 verse 9 and 10. You see how awesome. Counselor, read and let's go. First Chronicle chapter 4, verse 9 and 10. Brasosem anachronica woma edikan tinai ni mu enkroneko. Na Jabez nya enimonyam sine ne nuanom. Amen. The word Jabez simply means out of pain. Out of pain. The yedi yaw and a wono. According to Bible historian Mietia says, Jabez, mame, she was a prostitute. But the time when Onyan carried Jabez, everything was going on all well. Obia shiana hoefe. Obia shiana no chena de. Obia shiana no connecteno. Obia shiana na oman opportunity because she was beautiful. But the day Jabez yes obeton the year from pe or ya boss makoma koten or ya nemfa. And to say, away the burden and this why they by Abraham. And from onset, the day on Yema Bofrano from first week, second week up to now, what do me a clan where you from? Because I told you from no, after me opportunities in Abreki. Omo framing your mum frame you. Omo whom you almost me form, no more chema dear, I will bam to say my two boom. Nti achedie bi anya de eba ma me no domain na kopim time or say to akora ne din or to akora ne no say wo me ma odin bi edi amede be ma out of pain. Until all of the days of your life you will create pain. You can never make impact, you can never make news. Sister utie me, brother utie me, menim de nipa kato so but yesubo nyankopon bia de apratete asen de ne da so nyina nim de nipa nyina asen ye no so obamu a enema tim ye in Mark chapter 10 verse 27 was say with God I love the word. It means say with men ubetimi apem with men ubetimi catch us ade we nye but I say with God all things are possible. Yes. And beloved, minim baby I will share. Minim suku a wan kotie say radical so be pejawa onyina the cases no pejawa. Matena se hu say enkofo bebre make impact enye suku na make impact. The grace of God. The grace of God. It was the mehu no mobo na de ma dom no so me de ba. Me dom no. Yentie nyame asem. Na Jabez nya enimonyam sine ne nuanom. Obi a ya dom no. Obi a ya catch say you can make it. Obi a catch say wabrabo nyina ube make pain. Wabrabo nyina ade a ube ye pain kwa. Ba Bible say onya enimonyam esini nuam na ha ne ye behwe ade a ma Jabez eye afei ni din dane ye no benya enimonyam eche ni nua ye tie Awurade asa na ne na to ni din Jabez free say o ka say obi a wo ne ba otu ni din grace no obi ato ne ba din favor no obi ato ne din adom no obi ato ne ba din nyame be kire no obi ato ne ba din James Gabriel favor. But mami we ko to ni bani dini de. O say me de yaw ne wo nti yaw di nam de yedai.
na ya na mothers ewo compassion to the point say ejamumpo reject mothers they were very close to their children. Yes. Even our God who created the universe, Jesus sa senua no so ne wiase boni nyina akoso no. Bible say Jesus tiem say Eli Eli lama sabachthani, ene say minyankopo uswo yi wani amame, but na Mary de ogina close no nchen. Enti ade etimi ma ena etimi domine ba no na yes ade ni mu ye dey edu. Nti maame ne de out of pain and the domine ba no say wo wabrabo nyina ebeye yaw. But Jabez ehun secret bi. Listen to me, obi a wo tie me ene anwumere tie me na tie me ye pa. Abrabo aye bono de ebema wo wabrabo aye different aye revelation a ubehunu. When your revelation on this earth, when you nusuade hunu bi amfi wabrabo ma baby a wotene ehwa na obetena kopem brese obewu. But when you revelation about your life, it give you advantage in life. Yes. And the Bible say oman ya woni nusuade hunu no sa oman ye dai Eyira. Jabez who said ne maame na adom ne na Awurade sesai. Awurade sesai. Jabez who said ne maame na disfavor no, but Awurade sesai. And the Bible say adwene bebre no woni patirim na Awurade Nyankopɔn tirim po ene begina. Me sister who tie me de nipa ka fa ho na nye no kore. Me brother who tie me de nipa ka fa ho nye no kore. Nipa so be sese di sa ho nkwa na nyine enye no kore. Awurade nka bi. Amen. Awurade nka bi. Yes. Why na catch us a consonant na obetena kwa wie Dabi Awurade do ko sa station ho se ko sua ne man wo be the next CEO of a certain radio station. Somebody shout amen. Amen. Enti baby a wakose bia Awurade do ko sua de onka hoda adane ekuta Awurade Jesus. Enti mo be hwe wani no catch us say you can make a nanyuntum da. Praise God. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah. The Bible say Americano enyo mo ho hadia. Baby. Na kono so no enyo mo mukuta Moses. Jesus. The Bible say time and chances happen to them all. The oko school, the one co school, the one bon, the onima there. Or say time and chances happen to them all. My God. A matter of say Awurade favor ya dai. Obi nchem school asamoah jan call here. Obi nchem up to date. Ronio Messi on Cabrofo. On Cabrofo. Life is not about education. Awurade ka send the humor brother ba so a enye school sam. Enye de owo ni nyina say Awurade humor brother dai. Na Jabez enya revelation bi. Asemo ka say Awurade ka hu bi. Hey. All that you need is the mercy of God. Mercy. No, sir, Mr. Yeboah, Awurade mercy. A chance obi ebe terms come out. Yes. Awurade mercy to so a chance obi Edward University. No about masters. One can say Awurade Famiko school or say Awurade humimbo. Mercy, mercy. Because the mercies of God take challenges, struggle, poverty. Sickness, man, limitation. Jesus. Number two, now what kind me? The neighbor bomb pass a radi humobo. Now face so sa kai. Continue on the ancient Yamiasa. Na Jabez frère Israel Nyankopon say. This is a revelation. Me mamia do me, but the radi the ono me. Yes. Jeremiah 29 verse 11. Was in minima drink kwa me jini wa ho. Was habre wutie me one city kura na obotom. Ba ebire bi beba obeyim pro nkofo 200 atu omuka. Amen. So ujiri na ote waka amen. Amen. Brother unye say ya o. No way. Unye say. Ya wo na unti say. Ya wo na ade a ye fe ne mo kura na untimi ni. De untimi dia eye o maame no fu na untimi nom. Ba ebire bi ba na unum koko. SMA Sompa bi bai na wudi koko aye light unyini no na afa mu yedu kakra afa tobia bi a obon se mo no de aye mrepa ne ya moamoa ne ye de kontom restiu aka ho ne ye de amaudi na afa ye de watene kakra ne ye de na asi wachi se de be ya wachi be yedu eto de jawa no wate awe eduru ba bi ye de wotena wa ne tena ho life a stage enti ne de owom no a stage o kwa another stage. Amen.
enti show nkura ne show ho de ne pim ko wanim emo bi nka ntro say you can make a name to utirim e ka otamfo nko na nka wawu enye wanim mobo a wo be ye na nipa be hu mobo ewrade no hu mobo a no hu mobo enipa hu mobo a samta de twetwe ho toda pa ho kire no akoka wa sempa unu say ubenya moa wano see ya or I'm sorry obi free he kwa wabeji mo ani nyina oboa wase hu ntuom or say kosel brother sister ewrade hu mobro enti Jabez hu revelation bi or say ewrade ka hu me mobo ene tie de hu hia ne say ewrade hu me mobo amen ubegina Exodus chapter 33 verse 18 abompa was see na Moses ka say ewrade hu me mobo na me hu wani monyam brother hu hia nyame hu mobro hu hia nipa hu mobro ewrade hu mobro to so a ba bia wo hye no pagya ofiri okọ ani monyam amen ka say ewrade hu me mobo ewrade hu me mobo to aso ne yam fancy na Jabez frɛ Israel nyankopɔn sɛ Jabez su frɛ ewrade ene ye be su frɛ ewrade yes wo su no empire bo be na obo ya yetie sanka wo hyira me na wo trɛ me hye mu na wo nsa di machi na wo ma bɔne bi ambɛyɛ me ne ya bi ambɛka me a na onyankopɔn ma de ɔsrɛ no baa mu ya wie na ewrade ma de ɔsrɛ ne ye dai baa mu tene ye empire bo ya be bo number 1 ewrade hu ye mobo yes number 2 ewrade nkaye nkaye number 3 ewrade ntre ya hyem yes number 4 ewrade nsa entoye so yes ewrade nsa to berema na no tie subura no ho no for about 38 years na ne nsa to no so no Bible say problem ni firi ho na afei na ni te na wo hyase se o ye dey onante eye ewrade nsa eye ewrade de be nsa ewrade nsa by Elisha so no he received the double mantle eye ewrade de be nsa ewrade nsa ba Hannah so Sarah so Bible so omo sere na omo gi emofra agro all that you need is the hand of God kasa ewrade Yesu ena nwumre humi di boye ni mobo famemfo so no me boni nyina che me me jiu Yesu di so ye nyame ti asefo famemfo so no me boni nyina che me jimeka o ma ho ne chiro me din e won kwa nwoma me jiu Yesu di se uwu ye ne nansa so wa sore me da wase se wa jime na watchro me din aka o ma ho amen so about this simple prayer now do akoma nyina na ta kira ese wa be nyame ba amen 1 John 1:9 wo se ye kan yemfonso ne ye bone kira oyo no kwafo ne trinini so de yemfonso ene ye bone be dai se one kind of remorsely ne mo ubie wakoma na o kan ya se we nyame ba amen kasa ewrade Yesu ene anwumre ma me tekere meja osunsun konkrom ra me so meka emram me sha enyina twam emu ntwa kasa ewrade Yesu efri ne kopem 31 afode buchia biara enya asafo ewrade abofale buchia afode buchia biara okota afode buchia okota afode buchia be ya afode buchia be bonsam afode buchia malam afode buchia entafoyifo afode buchia ehihwe mi moja mi Michael atwerebo me counselor boache bie ma no bompire o tabi emfre ewrade ehihwe mi moja ewrade ma obofo ehwime emfri wonsem Psalm 34 verse 7 Osi ewrade bofo ejensraban ema wona odo ewrade na oji won ewrade fa wonsa no ejime ne me ma afode buchia biara etiemu pemi moja me ma moja me yiri moja me kunu moja ewrade ma angel na basa enjeme ebisa osi wa ma wasem so echewudin bie wa no bompa
In the name of Jesus, Jesus, Jesus Christ. Eradi Yesu. Me baby a yamantam. Me kuru bi a yamantam. Eradi abase yeja. Eradi abase yen krante nu fam. Enjina na juya. Mi hunam ni pabiara. Yamantam no. Abon kwantanai. Yamantam no. Aboduam. Eradi abase. The hand of God.
Enya nkrante. Ensane no. Enya prana. Ensane no. Ye wano bompa. The hand of God. In the name of Jesus Christ. Jabez Bompire said, Erade Kaime. Ne whom mobo. Yes, Lord. Because Erade Yesu. And Nana G. Me here whom mobo. Erade Kaime. Ne whom mobo. Erade Kaime. Ne whom mobo. Me Michael Atri. Erade Kaime. Ne whom mobo. Mount Kaye. And Thomas. And Thomas. Whom mobo. And Thomas. Whom mobo. Edini papie. Epeja nipa kese. Sawu mobro. Thomas. And Nana Gia. You are no bompa. Shabada babala. Zia da bo. Zia da ba. Ria da la. 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 Eradicate. Basia da la. Have mercy on our lives. Jesus Christ. Ade a woman says, Radia humo bro about swa, Nani ediwachi. Radia diwachi, we are singing any bediwachi. Amen. Emu abrempon any bediwachi. Amen. Emu akasefo any bediwachi. Amen. Emu abrempon any CEOs any bediwachi. Kase Rade, ma wani nimachi. Ma abrempon any nimachi. Ma abrempon any nimachi. Balkani akasiya tomiso. Nema abrempon measure shame. Nema nintini measure shame. Bible says na Mephibosheth eshe lodiba ekure bi ase but Ewurade anybody na chi no David ka say aka obi e wo Sofia Jonathan te menye na doya na Bible say David ede na hene ponko ekohwehwe Mephibosheth eyi ni firi ekure bi ase ede ne ba Paris no ka say baabi a medidi no ho na wo be de be ka say Ewurade mewiase ani abrempon any king and queens emedimachi nemwamra na open doors ewo yesu dem wani bompa
the name of Jesus Christ. What's in there? Proverbs chapter 10:22 was say Radin Shan the moon nipa the four. Yes. The Jabba say ne Radi Weshira. Erade. Mawunshira. Enkata. Nipa no meso. Mawunshira. Enyi mi free nipa no mi. Mawunshira. Enyi mi free baby nipa position me. Erade Jabez bompire say. Enka ube shrame. Erade mi hiya wunshira. Biema no bompire. Yewie mu mame. Efa wunshira to me. Na wunshira de peja nipa. Ewo Yesu de mo. Yesu wana bompire. Pray for the blessings of God. Pray for the blessings of God. What's in there? Erade weshira me. Erade no weshira me. Biema no bompire. Oh Lord bless me. Oh Lord bless me. Oh Lord bless me. Oh Lord bless me. Masada baba la masada in the name of Jesus Christ. Adie wo nyame nhira mu say so Awurade hyira wa, the more people suppress you, the more you become great. Amen. O se nem predodo a na Egypt for no she Israel for no so. Sa bre na Awurade ete o ma hye. Yes. Sa bre na Awurade eye o mo kese. Amen. Enti obi nyame nhira da no so no, the more nipa no be kono so, the more na Awurade peja no. Yes. Amen. That is the power, how powerful the blessing of God is. The blessing of God. The more you pay you see, Jenny, ready to be see front line. Yes. That is the blessing of God. My God. And ready to be told, the more you pay cash, the more na upeja. My God. And according to Isaiah chapter 8, verse 10, or see, take the counsel together and it shall come to north. Yes. Speak the word and it shall not stand. For God is with us. Kase Erade, Anadwi, Mihia Unshira, Kase Erade, Anadwi, Ewo Nazo de Yesu, Unshira Mrameso, Unshira, Epeja nipa, Unshira, Emedi sisa, Unshira, Eposition nipa, Masenshira, Enanadwi, Emrameso, we Yesu de, we Yesu de Wanaba, Pray for the blessings of God. For the blessings of God. Oh Lord, I need your blessing. Oh Lord, release your blessing.
the name of Jesus, Jesus, Jesus Christ. Ose na Jabez bompa ese Awurade tremashim. What na single room a chair. Awurade by mashim. Me aminya masasi ensi. Awurade by why you sugeni a chair. Awurade Nyankopon fa ho kafo emra. Yes, Lord. What kuta 1 million a year juma chair. Awurade fa 100 million, 50 million. Ose Awurade tremashim. What your salary 5 million chair. Awurade fa 20, 30 million. Who catch Awurade say Awurade tremashim. Awurade tremashim. Kase Awurade Yesu. Enana mi sufrel. Awurade tremashim. Awurade mempuntuo. Awurade mempeja. Embra mabrabo. Baby bia mi gina ne. In the next 3 months. Fame come in. In the next 6 months. Fame come in. In the next 1 year. Fame come in. Ewo Yesu de. Ewo anobompa. Extend my post. Extend my post. Jesus Christ. Your last prayer, Jabez say, no one unsa abameso. That the hand of God, yes, Lord, will come upon me. My God. He opened the door you did not knock. Obie puna wa mum. Say Radin Sabah so. Eniema won hwehwe no ade ne hwehwe wo. Say Radin sa eba so. E very powerful. Very powerful. Enti Acts chapter 10 verse 38. O say Radin sa o me so. Na wasra me say me pai fa hodie ema wona ehye no mumfam. Enti number 1 nyame Sabah so a you don't become a victim, but you become a solution to the victims. Obeye anu ye ema amane. You become a solution to the victims. In the year 2022. Erade minim say. Aka 2 months 2 weeks. Na fina kwawie. Erade mi Judy say. 6 days. Ene bo wi ase ni mo nyina. Enti me Michael Atrebo. 2 months 1 week ya kai. On saba me so a. Ade bia me nsan kan. Men sabetimi aka. Enti asafo Awurade. Udin the Yahweh. Yahweh kire se me savior. Awurade. Ma won samra me so. There was a mensaka. From January up to this time. Men sanka. Ma won sam famra me. Ma wabasam famra. Ewo Yesu de. Ma won samra me so. Bompa. I engage the hand of God. Oh Lord.
Jesus, Jesus, Jesus The Christ. last prayer, near Fako. A Radin Sabah Oswa, you drive a car you did not buy. Say Radin Sabah Oswa, Ubeye owner Ewufia, one for Sikanya day. NC. I'm telling you. Yes. Say Radin Sabah Oswa, we sat at the one for Sikanto. Awurade saba oswa awurade saba oswa wo yusufu a wanfa usika nto obi di chew eye awurade nsa na ayda kasa awurade unse ba nipa so a yenko sresre masai nsa no emra me so na mentre fia manfa misika nsi mintwika manfa misika nto bibie ma no bompa ma unsa no enya adwuma we ma Yes, be one of them. In the name of Jesus Christ. Baby, I would baby, if you are sick in any part of your body, praise your right hand on that praise and lift the other hand up. Hunam baby yo ya peja unsa ba ko kosone fa unsa ba ko to baby yo ya no. Healing power is in the atmosphere. Yes, Lord. In the realms of the spirit there is no distance. My God. Baby ya utibia ya resano bawro of Jesus. E bawro wa djuma mu. E bawro hospital. Jesus. E bawro baby ya wote. Unam kwa ho na wutie ya e bawro. Amen. Ewrade me de wo ba hye unsa. Amen. Wo so suma wanum asem. Na wanum asem kosa yare. Ewrade me mpa ebo ne se de wotie ye wo sompa. 93.1 wa peja ne nsa say Awurade ojiwaya resadi ma yare santo no so Amen. Ma yare santo no so wo see e body Jesus a kotodwe nyina be koto techerema nyina be pem aka say Jesus and the Awurade de ne kon ye ne ya Awurade ma pain nko Amen. de ne waste ye ne ya ma pain nko Amen. de ne yefri ye ne ya ma pain nko Amen. de yare bia betra no so for days, for months, for years and the end disappear. Amen. E won nazo de Yesu de end disappear. Amen. E won nazo de Yesu de end disappear. Amen. E won nazo de Yesu end disappear. Amen. Afe baby a wotimi ade wontimi nya hyase esa wo ye na wontimi peja wo sa na wontimi enshake wo head a begin to shake it na wontimi ntene okon a begin to turn it. The Lord has touched you. Amen. The Lord has healed you. Amen. The healing power is in the atmosphere. Amen. Awurade ayaresa eye adwuma. Amen. Awurade nhyira wo. Amen. No onyo kese asafo a wuti ye din ye Charismatic Canaanland ministry. Aye wo Kumase tafo no fro kageti aka Ose o batafo unya duru estate junction a ubusa Dr. Labi hospital a obia ebechero uduru Dr. Labi hospital also pesofo Mike abofra o pani obia bechero eda e brada ye osom kese pa empaibo chese nkom hye ogye fa ahudie eye adwuma eho ochina anopa 9:30 Kristo ede dom ya 9:30 na empaibo dem wia na afi ye wura mpaibo etoso mienu ye ogye fa ahudie esom eho by 1:30 that just say pon e fia da bi anwumre 6:30 eno so mpaibo sa dem by 8:30 ni apon ko siada anopa 8:30 na osoma start by 12 that's the bibi ekwa wie me personal line the free 11 kona beti my friend 0243 14 02 97 0243 14 02 97 say host you know at the TV way and radio way and number betudwa frɛ de Awurade ayama frɛ ne ne yenche nyame nhyira. Ya me onshira papa ye minim se wa ye nshira papa ene mpa na no ode chede bia ano ode chede bia minim se wa ye nshira papa ye obetimi afre number na 0551 931931 0551 931931 0548 931931 0548 931931 my emfa ofrefo a wodi kai na hwe
I'm so also ubet me afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 yamfa ofrefo a odi kai Zion be poso no agye so ogie besi o. Ogie besi o. Pacho Zion be po. Ogie besi waba. Ogie besi o. Me pacho ya fro so ka se free. If I show me the prince because it's free. Papa, good evening. Hello. Hello. Hey, Papa, will you preach at my so far? The next time I'm sure you have a clever and that's the Okay. Okay. Erade man favor and toso. On from free adum bongra adum. Oma wo fie fo makoma so ade nyina mram. Erade nsamra wo so erade nkaye mra wo so. Wo Yesu munti. Amen. Amen. Erade so insha. Zion be po. Zion be po. Otie besi o. Me pacho ya fro so ka se free fa. Pacho fe mo sam ka se UGC. Mami o sam pacho yenti o. Papa ya no nsha pa. Amen. By mesa prayer topics are there benyere kama. Amen. So I think also no pitching penny free 1.3 pm. Amen. Ani shra pa. Amen. So unshra na wo so ontin anim kyerɛ. Na ɔma akoma so ade nyina emram. Ɔma onyini nkyɛ. Ɔmfa mfiri adum bonwura adum. Na ɔma akoma so ade emram. Amen. Amen. Good. Zion be po. Zion be po. Da radio som yen kan o. Me pacho me kan Zion be po no waje me so se wogie besi ho. Pacho yo. Zion be po. Ogie besi so. Ogie besi o. Yanchi ano no why me pacho. Udin ye fro so ka se friend. Pacho ba prince ni me free bo aman. Me pacho yenti o. Ya me hwa mo anyi me ma mo kwatentena ho de wo me nya me se ahotna de ama mo ne. Opem mo nkwa na nyina no omfa ma mo nye mere ewo honhon ne fu mu da. Amen. Da mesra mo mpo ma wo kin ka Proverbs chapter 16 verse 3 Bible say for nyuma hwa urade nsa. A hwehwe ye beti. Mesra say mo mpo ya ma me na urade ma ne hwehwe ye enti woni mu wo bra me de me nyuma be hwe ne nsa. Okay, faunsa to akoma so ye mompa. Ye de woni wabusua ne wadwuma enu Yesu mojam. Psalm 91 verse 1. O se de ote wo sunsun hintabia no. O tena twedi ampo nwuna se me de wadwuma e se twedi ampo enwuna se. Wo Yesu dine munti. Amen. Amen. Okay, one so ubetimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 Zion Bepo. Ojimle. Zion Bepo. Me pacho je suma me se wo GBC wo. Ojibisi. Me pacho ya flas wo ka se friend fa. Pacho frem dan pacho bitek. Dan me pacho yenti o. Pacho nyami sam. Amen. 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 Pacho ni pa. Pacho mo inu se wo pan. Me bacho asore no ewo Kumasi Tafo. Uduru Okes Junction, Okes SHS school no. Uduru ha na ubusa Dr. Labi Hospital. Ube duru ha ubusa so for my ka obia de obeba. Why? So ube yira so a gina ye the number no betudwa. Enti koso tie the number no betudwa. O yira na wa friend ni about direction. Why? Okay. Yamu. Also, ubetimi afre 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 0548 931 931 Zion Bepo. Otie besi o. Me pacho ya fro so ka se friend fa. Efe mani tu me ka se free ne nyina nse. Ma me pacho yenti o. Pacho me pese me so for bompa e mama. Okay. Me pacho mama chi wa de na apese e mompa e mfa ho ma. Ta bia mi kunu nsanko ano wono. Okay. Mama chi wa me so ye pon a frɛ me na ye ni hu nkomo na ye mo ho mpa. Why?
I found here to make the home come on. After the program. Why? A radin shroud on fan and san kawukunu. We yesu dirimunti. Amen. Amen. Okay, also wait me after 0551931931 0551 931 0548 931 Hello. Good evening. Zion obi po me pa George so ma me say wo GBC wo. GBC free waba. Ah yo but ni nyina but the first o ka say free. Me pa so me say free na mfon. Me pa so ye. Ma already no go from kakra why. Me pa so ma ti. Le bomba baso you ma pa maji. Ye so fu nyina de bitimi agina bomba ye di ama ne kofo. Na me shira mo. Moduma pa muji Bible say unima bedi wachi nti nyame omoamo onomo ofa mu fi ademu nkwa ademu omani bia onu nyame de do ne man omfa nomo se de be na mo betima trek amen nyame man so hu nkwa ne amen damase uso awurade shira no no akoma so ade nyina mram amen good okay also ubetimi afre 0551 931 054 548 931 Zion obepo Everyone. OGBC wo OGBC. Me pa che fro so ka se friend fa. Na wo titi wa ka se kwa na stress. Me pa che yenti o. Ka se mpa na ni fu mu ya pa. O se ni ya ka se mpa na. Okay, found sabako etu yam. Ni yam mpa. Father, you are still in the healing business. Yede wako ahya unsa. The yefunu Awurade fa unsa kan yefunu. Amen. Ya obi a wote e won nazo de Yesu dim and disappear. Amen. Emfiri ho wo Yesu dim. Amen. Awurade yeda wase. So am Jennifer ho de ato yefunu so. Na pain biara afiri yefunu mu wo Yesu dim nti. Amen. 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 Wanya yaresa. Why? Me da mas na mi shira no. Okay. Zion people. OGBC. Me pa che fro so ka se friend fa. Okay, say mami di ni ka se free ka se. It actually na ya mi ya ben and ko da hospital ni yi me. So mo pa man. Okay, found Sato 9 so near Mompai. Pastor. Awurade yede wafuna ennan ehye unsa. Amen. Woni ye yaresafo. According to Isaiah chapter 53 verse 1 to 7. Awurade wo se wachi man tampia enu ne dinya yaresa. Ayaresa tumi ntwimfa nan so. Ayaresa tumi ntwimfa nan so. Amen. Tumi bi etechiri ase wonwuma. Amen. Ye Yesu moja sra wo nan so. Amen. The Awurade ase so ne nsa account. Wo Yesu dinimunti. Amen. Amen. Jesus asaw yare. Why? Okay, also ubetimi afre 0551 931 0551 931 0548 931 0548 931 Zion obepo. OGBC. Me pa che fro so ka se friend fa. Pastor my son ka se ku. Already no was runti ante dia wo ka bia o. Yante dia wo ka bia ma already no confirm kakra mai why. Amen. Okay, found Sato ye from Sia Mompai. Awurade wasam say na Israel for ne de omunya nu nurses for no no ma wo afọmọ ba ma wafana enwo emfa ne ho emfa ne ba ade bi ebeye sikan ka ye bompa de Yesu moja twam Awurade angels emeji wawo at the day of delivery e wo Yesu Awurade ma time empa ho da wo Yesu Kristo dinimunti amen amen ye pon abomode so obefre Bishop line on ye din komo why Zion obepo. OGBC. Me pa che fro so ka se friend fa. Je frage Samuel Setchfest. Le ka se father. Okay. Bra Samuel yenti o.
the patrol, the announcement you are going to Bishop na Safo Mano, send me tomorrow. A Dalula and also demonstrate the power of Christ. Amen. Okay. Hear the grace of God. Good. The mercies of God. The mercies of God. Good. And then yes, said ye Jabez a bomb pie say Radit, obe whom me more pop. Yes, Lord. Na Eradia who mobro so Jabez no. Wonu fear for Eradia who mobro emram so. Eradia who mobre yini papie emram so. Eradia who mobre posisi nipa emram so. Eradia who mobre mani pediye emram so. Wana zo di Yesu dinemo. Amen. Amen. Bishop Nyamisha. Chama Nyamisha also. Zion Bepo. Me patcho France o kase free fan. If I don't get it, I tell me to Ma me too. Some more and by the say, now your friend is not say, I want some own friend. Now, allow me afford in a 9 heaven to pay inflation. In a team of going so that is a man and 2 minutes. Often, many people buy and my point and a very one. Not that the bank is not and the need cool night with such a nothing so can and the other one also could be one and Amen. Hallelujah. 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 May his name be glorified. Amen. Nyame nkoso emo no abusua ho ban. Onya mukase no ntre ma ahiem. Omama koma so ade nyina mrem abofra no ba ye so Awurade emani nyini ewo ni fie na nyame shiro entranim no man favor no man academic excellent. Amen. Amen. Ahu dia sie dia. We adanse dia kese pa o. Esan se we kura ye mfra memo dia. Na wone papa be share face to face there and e be ya west ti bomodena say obutu anamo na afi wakọ papa na ne papa ato nsedidie e wasore na menka ho papa yanko yo reverend o tu fo nyankopon asene ada Bishop Michael Atwebo so asese nyamenam no so na wi ebre mode oje ne fa ho di ebre ne ma enuanom a mo hwe yin Facebook nyina so nyame nhira mo na onye mo kese na omama koma so ade mrem se de bia nyamenam Bishop so kase in the realm of the spirit, and there is no distance. We believe, say the sister is sharing a testimony, and also a testimony is on the way coming. Amen. Yenuya adum kweju, o message na mihui, nyami shirao, na onya okesi. There is one guy be also see a friend of Masharano, Liverpool, something like that. I saw your message. Fache say mean to me kinds of message, you know. Na Clifford Asamoah Otu, why fire emoji, and as a fire sign, no. Na ochese more fire unto Bishop and his crew. Where ya se wakutu, say, Lord, let your hand come upon my sister in the name of Jesus. Amen. We see a Margaret Atwebo, that is the first lady, prophetess Margaret Atwebo. I say, God bless you, Bishop, and the entire crew. Mama, God bless you too. We are Clifford Asamoah to say, God bless you, my father, and the international ministers. May God lift you and anoint you all. Upon Mountain Zion, there shall be a deliverance. God bless you, Osofo Clifford. We see Robert Ewusi, and also the emoji and a buyer. Nyami shira, wa mitimi kind of message, wa yentimi an kind of messages ni nyina. Nyami shira no nyo kese. Edwada numre bia said you wonim no. If we non do ekopem se non do ba ko bebo no. Onyame difo, onyame akoa, onyame sofo pon Bishop Michael Atwebo ene ne mawa ha. Yebedi wanim ne no wabompaye enti fato file so say juada no pe numre bia enumre 10 to 11 yebeba ne no wabebompaye said the nyame na Bishop so kan ya no nyame ya adoma ochena eye osom kese empaibo kese ohaw bi eda wo so amane bi eda wo so atiti bi eda wo so kodanda bi eda wo so no da bia meka se eye wunti na nyame de wosra amana koa sebe ya ode be ya wo ho adwuma enti mesrew ohaw bi eda wo so say ya ware mu nsem say you wako embassy many times na unya visa said you obey bia na ye basa
the odun sabe so bia na agiegu bibi wo ho ti David si nye bibi ntra there is something enti brana sad ne wo no yenyim fro si yi sad ne free wa onyambe mo aye de be wakọ onim ti nyame yad mo chena no pa ye hwe wanim 9:30 pepepe na osom na sha te 1:30 ne de akọ awie asafo no e wo kuma se tafo ofaka wo ba bia ana ofaka wo kejetia oso wo peka e ko tafo pankro no ana mamponten fa de kwan no so usu be si wo tafo Okes Junction Okes ne secondary school o say churichure secondary school Okes Junction usi wo ho a oso pe Dr. Labi Hospital udu Dr. Labi Hospital na boss of Mike nyame adum nyame amayem papa din a boss of Mike de a tafu area be bia obi abeso on sad why de be wa ba so nyame adum chena 9:30 a.m. in the morning kopim se 1:30 bobo ye hwe wanim e bompa ye nkenya ekoso akomkyere enkomhye ekoso bibi ekoso nim se nyambe man nsa so kwada no pa bia so papa etena se ye counseling anopa 6 a.m. kopim se 10 ebebo to problem bi na person the bishop the prophet share one on one ukwada anopa from anopa 6 ekopim se 10 bebo ifiada bia so ifiada numre empaibo kese ifiada numre bia free 6 ekopim se 8:30 bebo ye ho aye bompa ye kaja soma nyame nam so de oje ne fa ho de ebre ne ma no ma ne ma dance ye to ye nsafro kwasiada no pa bia so ye celebration service enko di mutu enko training na ntenafi kwasiada fa nyame aseda koma no ni asafo bia mu wa ye to ye nsafro kwasiada anopa 8 o'clock no som na start 12 p.m. ne adini nyina abawe nyame nhira onye okese se enne numre woni ye bompa bishop number no e 0243 140297 0243 140297 nyame admo chena ye hwe wanim se obeba upon Mountain Zion there shall be a deliverance. God bless you. Okay, yakuti nyame asem minise se ne tie bia no ene wa yinshina papa paye enti mame fa so for number no me bio number no ye 0243 fresh office si anan na twetwe nkombo na fe fa obi